Quei cheu è Janet Cantieni e la stata Sagogn ad observesci utschels schon de pi massons. A ton per a ton, mir la tiers co certs rimnen a svaneschen tuttenina, a sco auters staten a navos. Il principale è matei c'è chimalien, ci amplen un quei chimalien, also quels chimalien insects, amplen je pupia cheu. Also sagen is vegetariers staten ternus? Oh, na, dil tots ans ebugi. Nus wenn je neiflu, es ebubia. Also quels chimalien, quels coxe de schie, quels an piuttosto sta, schins les feine regle. Is utschels migrants, schiedins a quels che van vers sid surumviern, van in vacanzas in regions picaudes scavus figliais equei, ed anda quels che sgolan tocan giudem l'Italia, auters schizun tocan el sid dell'Africa. Scavus figliaisas il medem viadi sur varga 10.000 kilometers cum baba mo megl'auto, schavessas duas ga schidic scols utschels. Letz sgolan semplament la pi curta via, a fan lue un pi pauc pausa cavus. Ed ad Antone quels che han prescia, quei ucci cheu, in a beccassa, fa seu viadi da Alaska toccano alla Nuova Zelandia sur 12.000 kilometers en in toc, senza solia pausa. Tornenza d'Anton puspei a Sagogn, dappertut utschels, is passlers che staten cheu, il quac che foi ebud il freit, Aluda cella vart il perfinkel nie las hirundellas che sgolan sus praus, scosci spicciassen mossi la partenza. Also is pias an quel ciurvi, buonament programmai, che senten us eisi ures da di. Avani mincion il medem datum, ni acqua da faculaura con la temperatura. Also piuttosto il medem datum, aber naturalmente è grad miserabile aura lo spezzini schon il momento. A schis utschels migrants se metten luzacus in via, schas aqua schon un vaseo impressionant. Tot en tot sgolans in quest mon a ton per a ton varga 50 miliardas utschels en regions picaudas. A zacu turnen je tots puspei, a lusa veis vuse, che è pleonet puspei primavera.